raksasa sampun nyelekek bangkong. Subuh mati ke pripun? Keredekan ibu ngasen. Kan dibindet wake melayu. Das bangkong kat ceburin. Nejani wake yang sing manu alasang. Kengken kenyal wake maru. Wake sing suka tawan. Nejani tanang Ngoyong pipi. wake yang sing man ngecosen pakai ibone wake sing suka. Ngoyong pi. Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Liwat raksasa. Manusia kita bagian ngelut-ngelut.